千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經。復白佛言：世尊，若諸人天誦持大悲心咒者，得15種善生，不受15種惡死也。其惡死者，一者不令其飢餓困苦死；二者不為家禁杖楚死；三者不為冤家作對死；四者不為軍陣相殺死；五者不為虎狼惡獸殘害死；六者不為毒蛇鉛羯所中死；七者不為水火焚漂死；八者不為毒藥所中死；九者不為蠱毒害死；十者不為狂亂失念死；11者不為山樹崖岸墜落死；12者不為惡人焰魅死；13者不為邪神惡鬼得便死；14者不為惡病纏身死；15者不為非分自害死。誦持大悲神咒者，不被如是15種惡死也。得15種善生者，一者所生之處常逢善王；二者常生善國；三者常值好時；四者常逢善友；五者身根常得具足；六者道心純熟；七者不犯禁戒；八者所有眷屬因義和順；九者資具財食常得豐足；十者行得他人恭敬扶接；11者所有財寶無他劫奪；12者意欲所求皆悉清遂；13者龍天善神恆常擁衛；14者所生之處見佛聞法；15者所聞正法悟甚深意。若有誦持大悲心陀羅尼者，得如是等15種善生也。一切天人常應誦持。默生懈怠，觀世音菩薩說是語時，於眾會前合掌正住，於諸眾生起大悲心，開顏含笑，即說如是廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼神妙章句。南無熱他太耶呀，南無阿利呀，瓦魯吉德斯瓦拉呀，菩提薩埵呀，瑪哈薩埵呀，瑪哈卡魯里卡呀，唵薩拉瓦拉維耶，蘇達那丹斯呀，南無斯吉特瓦，伊瑪阿利呀，瓦魯吉德斯瓦拉lâm達瓦，南無那那吉地。Harihas Mahavattaswame Salawa Atato Suban Ajayam Salawasat Namo Wasat Namo Waga Mavitato Tayyata Awalokit Lokite Kilete and Harihas Mahabodhisattva Salawa Salawa Mala Mala Mahai Makritayam Kulu Kulu Kama Dulu Dulu Vijayate Maha Vijayate Dala Dala Dili Swalaya Kala Kala Mama Vimala Muteli Ehai Ehai Sina Sina Alai Vasali
Viswa Viswam Basaya Hulu Hulu Mala Hulu Hulu Harahas Sala Sala Sili Sili Sulu Sulu Putiya Putiya Putaya Putaya Mataya Nanakiti Tisina Bayamala Swaha Siddhiya Swaha Mahasiddhiya Swaha Siddhi Yuga Swalaya Swaha Nanakiti Swaha Malanala Swaha Sina Siha Muhaya Swaha Salawa Maha Asiddhiya Swaha Kala Asiddhiya Swaha Pame Kastaya Swaha Nanakiti Wakalaya Swaha Mawani Sankanaya Swaha Namo Ratatayaya Namo Aliya Walukite Swalaya Swaha Om Siddhe Amdut Mantra Padaya Swaha 觀世音菩薩說此咒語，大地六變震動，天雨寶花繽紛而下，十方諸佛悉皆歡喜，天魔外道恐怖無悚，一切眾會皆獲果證，或得須陀怛果，或得斯陀含果，或得阿那含果，或得阿羅漢果，或得一地、二地、三地、四地、五地乃至十地者，無量眾生發菩提心。爾時大梵天王從座而起，整理衣服，合掌恭敬，白觀世音菩薩言：善哉大士，我從昔來經無量佛會，聞種種法，種種陀羅尼未曾聞說，如此無礙大悲心，大悲陀羅尼神妙章句，唯願大士為我說此陀羅尼形貌相狀，我等大眾願樂欲聞。觀世音菩薩告梵王言：汝為方便利益一切眾生故，作如是問，汝今善聽，吾為汝等略說小已。觀世音菩薩言：大慈悲心是，平等心是，無為心是，無染着心是，空觀心是，恭敬心是，卑下心是，無雜亂心是，無見取心是，無上菩提心是。當知如是等心，即是陀羅尼相貌，汝當依此而修行之。大梵王言：我等大眾今此悉此陀羅尼相貌，從今受持，不敢忘失。觀世音言：若善男子善女人誦持此神咒者，發廣大菩提心，誓度一切眾生，身持齋戒，於諸眾生起平等心，常誦此咒，莫令斷絕。住於淨室，澡浴清淨，着淨衣服，緣幡燃燈，香花百味飲食，以用供養，祭心一處，更莫二緣。如法誦持，時時當有日光菩薩、月光菩薩與無量神仙來為作證，益其效驗。我時當以千眼照見，千手護持，從是以往所有世間經書，悉能受持，一切外道法術，委託典籍，亦能通達。誦持此神咒者，世間84000種病，悉皆治之，無不差者，亦能使令一切鬼神降諸天魔，制諸外道。若在山野誦經坐禪，有諸山精雜味妄兩鬼神橫上惱亂，心不安定者，
誦此咒一遍，是諸鬼神悉皆被綁也。若能如法誦持，於諸眾生起慈悲心者，我時當斥一切善神龍王金剛密跡，常隨維護，不離其則，如護眼睛，如護己命。說偈敕曰：我顯密跡金剛視，烏摧軍屠殃巨師，八部力士常伽羅，常當擁護受持者。